di ban ong ba ikwa la da kala le kum ngimpa shu ban ong pin khading kim ban ong treman so ba ti ne bekin siu na da ko jes la da pibut tang kata kerteng kum taru le sima tama ngingim la shu kan man im man shu treman so ba be Kinong yalam jengki Asha menta kasngi kila let banyi kendo yu menteri ketanat kakwat kekia u James PK Sangma halor ke jingdawa ban siu no ikitulok badangsa ke jongki. Habai kren kila patahai kubor kinong yalam jeng keseng kila itu bekim hun setia ya kejingnya kren namar ba menteri ulaong ba un pelat ya kepisa badangsa ke badai jong ke insentif nekum kejing penclur hadu u benai ya yong. Bat ya kejing dawa ke jongki ban penkiu ya kebaiteri jengki Asha. Menteri wang baun sebisa benya ya kini hadu bena jeliu. Hak bayade bat kini ki Asha ru kilarai bikin seweng no ek jing sange terikam jengki kabelas dang nadu ka apusan terik benai baar. Hadian mengila dan kejingnya ya rally kat tu kat menen step tu hadu bangin ayo eka appointment bangin ya keren dapat had minister ringkat ro secretary di kejing keren kelong baik ba points ki babon na kabenta ko tu kan rip ka di kila ki panpon nangi bikin ai bikin la ban examen shuai kan ni budget hadu ubenai Jun di kani na kaliang jengki jong kaliang jengki Asha hingga hap ya shem lam ya karai babon di ngimpat snohon tang ba ni hap ai lam ya pon makila request ini bengin kin ai kata ka assurance hadu ubenai Jun mengin pet ya kin examen ya ka budget jongki kaliang jengki leaders te ngesut ho bengin pat long satisfied di ngidang ni la ya keren hidup bala dengan 4 duhun ngindang wan ya keren bagi ai la dengan bing wan ya keren la ong hibak kini kisngi bikin sawan hidup hadian bikin ai kata ka assurance bikin pet ya kata hadu menajun bila hapol menajun ada ngisut ho bak keempat ai kata kajing hon ikan taki Asha betul dah jongi ngindang wan sukmat ban wan ya keren health minister pun pawang ne bangam sohon ya ke ai ke bangi ya keren bat health minister tang ba ya kanit kaliang o ka union kam dai ke jong marwai te kemut ngisngou thu la ne kam dai ke jong ikongson ni marwai ngisou thu bangi nginom la ban shime karai da kilai hajar ngut ki Asha jongi menta kidang ya ab yang ngi hapo malki ground te nakaliang jongi ngi la shime karai ba menta ngi ngi niat shwa shapo malki ground bangi ngi yok persengau ya kene ke kubor ha ka bangi ya kran baga government ke ai karai jong kilai hajar ngut ke ban mi nang te ya kata karai ngi ne shim kumban shu benken mau ba ya menta hingi nang don halor ka strike but ya kani ngin hap hiru banet pensengau sheki Asha facilitator badang ab yang ngi hang te ka port but kwa ruban pentip ba nakalian ka jongi yang mentahi ngin call off no shwaya ka strike tak hadu bengin sapet ken la dakila ban penbiang shisai tagi demand kat kum bagi kula tinggi la piang dai la dakim la ingin hab ban le pasada ki wejika